clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule voin hi September ni sari sang ni som ni le pakhat thole ni ania tuntuma chuan Mizoram chung le rampon lama thuthar langsar zual omte ngai thlak hona kan lo nei le don ani nula ke vanlal duati kumsom nga le pani chan mari biakin thlanga duati sumo counter nei tu le ngak tu chu nizan ador rong noi thatura aum khotlai chu thimhlima ama aum lain mi tu ti hriat lovin adora kalchilin avidhluma thudon danin nula duati hi mun thum vela misual hian avita a khoina viau ni in hriatani poi khoi tu hi tu nge ni ti tu na hriat thei mai alani lova police lamten thei top chuain poi khoi tu chui na an thok nga lani nula duati ruang hi civil hospital casualty alak pheini in ti fai ania voin chundar som pahnia an chen na in chan maria vui aniang duati rong taka tha ani chungchanga atira huma satu pate achu thuzo fiatan le tual thatu man chua konga atangkai takin lunglei police ten ni zan khan police station ala in thuan zot fia thuzo fiatan ala kan ya wang hian pate hi tual thatu ani ti na ani lovani pate thala khi tual thatu angin Facebook le WhatsApp group le status ate post dar ani hi apoi hlea lunglei police atanga thu kan don danin tundin hmuna tual thatu hi hriat chua man alani lova tual thatu man ani theinan theitopa malak mek chau ania patia hi chumi konga tangkai takin tia kolmai chau ani so kani tual thatu tak tak man chu ani ma a WhatsApp status le group a thudeng khong tak taka patia thalak lo the dar tu ten an post te lo delete tur le post chunjom lo turin lunglei police chuan an nge nani lunglei nula chuanom h lal nun feli bazar veng lunglei chuan tum khata double master degree master of science in geology le master of science in food and technology azo kopa master degree ne ya top mai lova phd zir thei tura ala in ziak tling ve ve le zel hi a chuanom le zwalani bazar veng chau ni lo lunglein hetianga nula chuanom an nei hi alomom tak zeta phd zir tura thanjok food and technology po thataka zira lo thlina duam tak changle ngei turin du sakna kan hlan ani phd lakna tura thanjok food and technology a hian exam be tu hi an thanem viawa chung zinga tang chuan mi pathum an tlinga feli hi mizo tling om chun alani le zel bokani Dr. Jetar Thiamsanga MLA chu Best Citizen of India Award sangni somni le pakhat lanani na thok tha te chui chiang tu The International Publishing House chuan Dr. Jetar Thiamsanga MLA chu Best Citizen of India Award sangni somni le pakhat choi moina an hlana he choi moina hlan tu International Publishing House te chuan Dr. Jetar Thiamsanga Best Citizen of India Award an hlan chan choi moina thujia ka an zia dan chuan medical doctor na thoka thingtlang khosang sanga aomna theitop chuwa midang tana ahun ahmana wangte mechilam doctor ni ma se ama zirbing na lam ni lo na dang vele tuarpo midang nun chan nan hlotling taka azai thin wangte munkil khorzo ka om doctor ron ve phalotan health awareness campaign lotling taka anei thina wangte emilia thlantlin ani nuwa po midang tana na athole in pek na thuk tak chu ala chun zom zel awang te ni in ziak ani bokani in tu le fa te swai tu kani don suang tu anaram dam doi chu Delhi atangin danang thlapin ka choluta airport atangin drug license kani mewa wangin ka phur chawa walau takin kanan lota chung te chu khe tura kan roi thin mun rang ranga in hlona thatak siam sakin kan khe tira kan sem dar ta thina then kha chu khe ve thoten he na Kelowin kan sem then ve boka kanin puiton thina ni khochak lam kong a zo chona tura insen chona tamdeu thin ma se thurual pui kan nei zela alet le lam hi atam tham em maya voi khati fuwa po hian khror telania kamilen thunna hlia khu turin dor ka siama len urur na tur khop ni lo ma se chuan lam tangkai takani poisa chi ana aring rol pol kanile mana min mana andop zinga ka tang ve nge ya ma se min vathum don ani ngol lo chuan poisa ka chebrel kha ka shekara ator thei khop mai poisa chi ho te boina chu ka shebe kara ma se ka ang chi kani to lovani
hoi kirchi zia zang kanito lova proof na omthlap turin lon kala a truck kalea sum don na bulchan nan kamanga aru kin revak lova kavom hlum thuaya JCB kalei lea mi chuan sum don na kal tlunga min ngai ta thuaya MLA candidate pakhat campaign nan noi som ka the chuaka kong lai tur ka mu thuaya kasum chebrel chu truck JCB le contract na chuan alia khu ta thuai maya van nei takani min soi mu tu te zara kho chaklama tanga lo chuka ka inrola kan van duaya min mana case turu takan nei hloma ma se evidence mu mal om lo wangin min chui viau po tum se om zia anei thui talawa ka kol rui mai si ko ta kan in report zeu zeu ti chawani to ani tuna chuan du zong zong hoin dor kan siam ta ti bek bek anga langin kan din mun chu pa ngai tak chung lam setani balance kala kol nual zui athaven thlak to khop mai kanein atlina in le lawa ka chuan chawa SUV car po ka hung nual to a reilo te a ka sal le a kabul chan tum le be mek business te chu pui tham tak ani to ani ko shan biakin sakna le thonga ya tran kalana sal he a duila kalu thuk ve viau mai thei bok ka hlok nam hang le ka chebrel mang zeu zeu chuan midang tran pui lama ka chuan na sata le a ka sum don na le chet vel na chuan lar na man ruwa le mi rin hlo na mi pui ngai san te ka som thin bok ani politics a po du chuan lu thuk thei tak kanina in mel shiat lok tak ka bom ve fo te mangin pon lama tangin ka hlok pui thowa kanin siam rem ton fowa dik tak chuan party office atanga ti ve bek bek te a hi chuan ka hlok pui chiang ani candidate po duila har sa to lowang thil tha ka ti ve na sa to em kan venga hian min ring hlel hnung lama tanga min soi du an lom reng ti ka sia wai me lama thil pek le tran puina konga tran kala thatla nga ka chuak tai ma ta hleya then khat min soi du lom fo ma se ka tel tam na le thil phal na chuan kar lova shwai tuwa min hlang kai ta ni dik tak chuan khovel dana evidence omlo ma se ka sum don na than chho dan chu thil thei ani lova mi hian threng ma se min lo chik tak tak lom hek lo ko than politics le khotlang shwai na thleng hian ka kuta om to ti ka sia ka thian te po an ni veng sang sanga kan in phuma kan din mun ai nang hlom khop mai hau saknan kan du tui lo zia te kan bul chan nara phlak zia pui sak nei lo taka aru ka che ram mel ma lian ber zinga mi kan ni chungin sum thil ti theina mangin that kan chuwa ko than khotlang le politics chu kut do na mun vek nia ka mu awangin sum chu alo tangkai na ngiang mai relo te a mitam zo kin mi tha thil phal ram le khotlang ta na in pebera min ngai miau ani hi heng hi kan kong zo ania in tu le in fa te kai shoi tura ka in le lo kan drama changkang tak in ring to ka min ron mai hi mun huna kanui vur maya chungla mai ro nukcha thlenga puan zar theilo zak capsule kalpui lak lo to hian min thiam ngai don lo thung ani hi Afghanistan a pansir le Taliban te in noi zel Afghanistan boina in zual lam apan zel karma sa ni lai ni khan Taliban te chuan an mani du lo tu pansir valley a tran mun khotlat National Resistance Front te chu an ral thuam te da Taliban kota in pe mai turan ti chu ti maya in pe kan tum lo zia tilangin he valley ne chu tum tu Taliban fighter te nen hian anin kap ngalani Panjshir Valley hian tlangram ching chetakin a hual vela helai lu theina khan hi tlem te chau oma wangin pon lama tanga run hlei theilo NRF fasal thati tan thung chuan Valley lu theina om chuna chuan ral ve na thatok lo siama an mani ron run tuma piang te chu thole na ni thlen ma lawata na tho ti top pura lo mal ngau chu an ti turani ti sil non an ngai bik silo Panjshir Valley hi Kabul atanga marlam kilometer somriat Afghanistan ram laili Hindu Kush Mountain Range North Central Afghanistan a ania mishing noi khatvel omanga ngai ani Panjshir lui aluang tlanga tlang cheng chia le vurin abo thin tlang siam tak tak omna ania wangin Taliban du lo pol National Resistance Front tetan hian tran mun khonarem chang takani NRF jinga hian anti Taliban militia fighter le Afghan sipai thin Taliban lakat lom du lo le Taliban tian thingei tura anti te anil homa hengmi te hian helai rambial Taliban fighter te lakat lom velo tura veng him turin chia an cham hial renga
Islamist group Taliban te hian an fighter te chu pansil ram hual beta ne chu ero an tum viau thungani pansir tiom zia chu sakei bak nei panga ti na ni kanu nau tinen hian theitop chuwa pansir te harsan na su kyang tura in bia kan duwa kan tum boka ma se heng kan tum na zong hi alo cham fai ve kani ti senior Taliban official Amir Khan Mutagi chuan Twitter audio message mangin pansir mi puite hriat turin ada chuakani thu manga chin fel kan tum na in omzia ane thei tak lo wangin mujahidin te chuan pansir hi an hual atul ta ni heram bial chunga hian an har sanate tharum manglova chin fel du lo anom tlat wangani tuna chuan in biak na nei chungchang hi chu an kuta omani ta ti chu Taliban ho tu ten pansir mi puiten he na an thu cha ani bokani hei hiero lo shil ram teu indo du tlat ten he na hian za ngai na chete po lan tir kan tum lo atok ta ti chu Bismillah Muhammadi Afghanistan Defense Minister in Thama Salam Kabul Sarkar tluk chet ma a asoyani karmasa thole ni zan khan Taliban fighter te hian an soilo kang nge in pansir chu lak tumin an ba be ta chat rengani Taliban terrorist te chuan pansir ho an beya ma se anrin chu ang lo khopang ne lo an beya wangin an tlomani Muhammadi chuan karmasa ni lai ni khan Twitter a soin Taliban somthum le pali an tha ba ka somruk le panga an hliam bok atiani kan mi puitan lung kham tu rom lo hliam na satak tuarin an tor kiro le ta ni ti thu helai tual chung mi pansir ta na ral veng tura thok chuak chuan asoya tual chung mi tam tak te hi kum sang kha zakwa som ko le paruka tanga sang ni le pakhat chunga Taliban ten Afghanistan ram anop chung po khan ral an lo do to ani e pansir tual chung mi hian asoi jel dan chuan kan thisen far top thlenga inveng turin kan in ring vekani midang pakhat soi ve dan chu mi tu point silai an neya raldo mai thei turin an in ring vekani midang le soi dan chuan nau pang bera tanga upaber thlengin Taliban ho lo be dan tur chungchang hi chu an ngai toin an vei berani August ni somthum zanlaya US thlona hunhung Kabul airport atanga Afghanistan achua sanjan po khan pansir hi Taliban hian mun hi atangin an be ngal bokani karmasa thole ni atanga loin be charchar Afghanistan Taliban tele National Alliance Front NAF Northern Alliance anti bok voin thlanga lain be te chanchin nimin tlaya Republic TV News in apuan lak khom ilowen teang Taliban thupuang tu chuan nimin khan pansir valley an lak ta ka wangin tuna chuan Afghanistan province somthum le pali chu awain an thunhuaya omtani Indona chu lo top ta ti na puanga Taliban te hi Pakistan indo thlo theina F-16 le JF-17S chopper drone Air Force le Commando 10 an puyani Amrullah Saleh Afghanistan interim president chen na in po drone hian abom nge ngea Pansir province governor office kota Taliban flag an zar bokani governor office an soisa lekha poi mo te an pot thler na samai heng zong hi Tahiran TV thlak chu Republic TV hian ati chuak ve zelani tin Masud thopui an thupuang tu po Indona hian ka hlumania Masud hian Taliban tenen hian in biak adu thua puang bokani anu loka he aron puan le dan chuan Taliban te chu Pansir province ko chua kilometer somatanga somni anlu thei chawa abak ma an son theilo he Indona Taliban commander le North Eastern OPS Malvi Fasihuddin chu ka hlumania hei hi Taliban tan chuan hlona nasatakani Pansir Valley an la theilo chu Pakistan Army Chief General Bajo alungoi lo hlea Afghanistan sarkar siam tura an rem theilo awanga asial lova an DG ISI Kabula vakal ringot po alom lo hle an rem theilo na chan hi akhun jata Haqqani faction te lalin chu wangani Taliban te an puiwat theina tura Air Force base nei hi Pakistan le China hian an du ve ani ti aron puang vele thungani khovel puma Muslim te hi pol ni lian pui Sunni le Shia anin thena Sunni hi an tamjok fea Saudi Arabia le Pakistan te po hi Sunni tam naramani anin ngei lo emema Pakistan Shia ni poimo anin khom la ya mosa bom apua fole mitam tak an thi thina tang hian kan thia mai ome Iran ram hi Afghanistan chak lak na kong thaber le anram ri ni in
sia tamna ania Iran entona Taliban ho point an sa kho pui thiam ho tulu ber chu anrama lalbera siama President le Prime Minister aya thu nei zoka da antum meka ma se Iran hian ruat chop ni lo democracy dikta nga thlanten anram an roi lo chuan an sarkar recognize atum lo thu apuang vele tlat bokani Afghanistan chungchang news channel te puan dan hi athar zok an ron puan hian adanglam le hret thina kanjia kaya dik zok po an ron puang le mai thei bok ilo thlir zel phot teang